Naša politika je Republike Srpske, koja je opšte poznata, bit će moja politika. Ja sam ovde kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda da provodim politike vezano za vojnu neutralnost i da odbacim bilo kakve procese koji će ići za tim da se Bosna i Hercegovina usmjeri na ono što nije interes Republike Srpske i njenog naroda. I ja od danas ili od sutra radim posao i živim posao drugčiji od ovoga do sada. Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika Hrvatske Republike. Pa, znate, ja zaista sugerišem samo da malo razlučimo i tu manipulaciju. Dakle, nije osnovni prigovor čak ni taj u kojem vi govorite, a i on se često čuje. Osnovni prigovor je, kao što znate, iz crkvenih krugova, da li neko ko nije vjernik ima pravo da se bavi tim pitanjem. Srbija se danas nalazi u izuzetno složenoj situaciji. Ceo svet se nalazi u takvoj kompleksnoj situaciji. Prvi put, posle mnogo decenija, imamo istovremeni uticaj jedne teške i velike bolesti i zaraze koja je pogodila ceo svet ili najveći deo čovečanstva, uključujući i našu zemlju. Sa teškom migrantskom krizom, sa krizom oko cene nafte.